Yes, nkuko mubimenyere cyangwa nkuko bisanzwe hano kuri Tongo TV Live. Turi ku kibuga cya Mbonwa mu karere ka Karongi umurenge wa Rubengera, hagiye guterwa penalty 5-5 ku murenge wa Rubengera ndetse n'umurenge wa Bwishyura. Aho umukino wangiye ari ubusa ku busa, reka turebe umukino wa mbere wa Bwishyura nigiye gutera. Reka turebe araje penalty ya mbere agiye kuyitera, arayiteye Gorazo. Gorazo. Jeni penalty ya mbere ya Bwishyura. Penalty ya mbere ya Bwishyura muri penalty 5 zigiye guterwa, reka tkomeze turebe ngo bimeze bite. Umuzama wa Bwishyura mbibutsa ko ku mukino wamuvuga ko yema penalty 2 yabashije gukuramo penalty 2. Reka turebe wa Rubengera ugiye gutera we, mbega ngo bimeze bite. Ari kuza gake katurebe uko bihagaze, katurebe nawe uko ayitera umunyarubengera agiye gutera penalty ya mbere. Katurebe wa Rubengera nawe uko abigenza, arayiteye ivuyemo. Rubengera kubita poto, Rubengera kubita umutambiko. Ngo ni penalty imwe, Katurebe uwitwa Depite, uwitwa Depite wa Bwishyura nawe agiye gutera penalty ya kabiri. Katurebe aragiye Gorazo. Penalty ya kabiri ya Bwishyura yinjiramo, mu gihe imwe ya Rubengera bayitakaje. Uwitwa Mwene Data nawe agiye gutera penalty ya kabiri. Ninde uri butware iki gikombe? Bivuze ngo muri penalty Bwishyura imaze gutera yazinjije. Penalty imwe Rubengera yayihushije. Reka turebe penalty ya kabiri ya Rubengera uko bihagaze. Bamwita Mwene Data niwe ugiye kuyitera. Mwene Data aragiye arayiteye nkuko asanzwe abikora, arayinjiza ivuyemo nayo. Penalty ebyiri zose ari imitambiko. Ibi ni ibiki? Bwishyura isanga igikombe. Bwishyura penalty ebyiri zinjiza, izindi ebyiri zivamo. Reka turebe ngo bimeze bite. Abashinzwe umutekano baze kuba hafi. Umukinnyi wa gatatu wa Bwishyura agiye gutera. Reka turebe, yasubiye inyuma, arateye Gorazo. Bivuze ngo penalty yindi Bwishyura niyihusha, penalty yindi Rubengera niyihusha, igikombe kiraba kigiye. Abashinzwe umutekano babe hafi. Ngo iyi yindi Bwishyura bayikuyemo byaba birangiye. Rubengera ibuze igikombe ku mwaka wa kabiri wikurikiranya. Rubengera isa nkaho iri kubura igikombe. Niba yihusha biraba birangiye tayari. Nijyamo Bwishyura iratera indi imwe. Reka turebe agiye gutera. Aramwete bamwita Didier agiye gutera. Igiyemo penalty imwe muri penalty 3. Penalty imwe ya Rubengera mu mapenalty 3 nigiyemo ebyiri bazikubise umutambiko. Reka turebe ngo bimeze bite. iya kane nijyamo birahita birangira.
iya kane nijyamo birahita birangira, iya kane nijyamo birahita birangira, iya kane nijyamo birahita birangira. Katurebe ayikuyemo, ayikuyemo, ayikuyemo ariko Bwishyura iracyari imbere, ayikuyemo ariko Bwishyura iracyari imbere. Ngo birasaba ko Bwishyura nayo yahusha penaliti kugira bigendane, ariko iyi ngiyi Bwishyura na Rubengera irasaba kuyinjiza. Reka turebe, abantu benshi imitima iri kubarya, abantu benshi imitima iri kubarya. Reka turebe undi mukinnyi w'imoso w'umuhanga wa Rubengera agiye gutera. Reka turebe ese irajyamo bimeze bite, agiye gutera. Yayikuyemo, birarangiye, 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 arayanze, arbitre arayanze ngo yasohotse, arbitre arayanze, arbitre arayanze, arbitre arayanze, arbitre arayanze, penalty bakuyemo. Arbitre penalty bakuyemo arayanze. Arbitre isaha umuzamu ikarita y'umuhondo ngo yayikuyemo yasohotse. Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki biri hano kuri Mbonwa? Birasaba ko inzego z'umutekano zikora akazi zishinzwe. Arbitre ngo umugaride yayikuyemo yasohotse. Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki we? Nuko kuri Mbonwa byifashe, nuko kuri Mbonwa byifashe, nuko kuri Mbonwa byifashe. Abakobwa beza ba Bwishyura bari kureba ngo penalty bimeze bite. Tayari bari bamaze guserebura, nuko kuri stade bimeze. Penalty igiye gusubirwamo, abantu benshi imitima yabo ari ahangaha. Penalty igiye gusubirwamo, nayo umuzamu wa Bwishyura aramaze kuyikuramo. Bivuze ngo penalty igiye gusubirwamo. Reka turebe uko bimeze, agiye kuyisubiramo, agiye kuyisubiramo. Inzego z'umutekano byabaye ngombwa ko zitabara. Reka turebe uko bimeze. Umuzamu baramuteye, igiyemo noneho, igiyemo. Reka turebe ngo bimeze bite. Uwitwa Elisa niwe ugiye kuyitera, uwitwa Elisa niwe ugiye kuyitera. Dusaba inzego z'umutekano kuba hafi cyane, dusaba inzego z'umutekano kuba hafi cyane. Iyi ngiyi irajyamo, dutegereze iya nyuma ya Rubengera. Elisa agiye kuyitera. Ngozo! Bwishyura itwara igikombe. Bwishyura itwara igikombe cya kabiri cyikurikiranya. Bwishyura itwara igikombe cya kabiri cyikurikiranya. Umurenge Kagame Cup hano mu karere ka Karongi. Bwishyura itwaye igikombe ku nshuro ya kabiri yikurikiranya. Aho amapenaliti atatu yose yavuyemo bakubise umutambiko. Ku kibuga cya Mbonwa ambiance ni yose ku baturage b'Bwishyura, ariko Rubengera birumvikana ni agahinda kenshi. Umusifuzi witwaye neza ku mukino. Bwishyura ifate mu mujyi wa Rubengera, abashinzwe umutekano bakomeze babe hafi. Bwishyura yari yamanutse ubona ko yiteguye cyane. Bwishyura yisubiza igikombe, Bwishyura yisubiza igikombe, Bwishyura yisubiza igikombe cya kabiri. Ibintu byatunguranye cyane, ibintu byatunguranye cyane mu by'ukuri. Bimwe mu byakoze muri Rubengera n'imvune z'abadefanseri bayo, bimwe mu byayikoze n'imvune z'abakapiteni bayo bombi.
Rubengera yahabwaga amahirwe 90% ariko birangiye itakaje igikombe umwaka wa kabiri wikurikiranya. Rubengera nta kitakoze ngo itegure ariko nuko football imera abaturage ba Rubengera barababaye cyane ati ni ibiki koko mana yanjye. Nta muntu n'umwe wumva ngo bimeze bite bamwita Depite. Reka twakire Depite kuri reka twakire uwitwa Depite mediateri bemera wabwishyura avuga ati igikombe n'ubundi ni inshuro ya kabiri tugitwara. Ese ku ntara bizakunda? Ese ku rwego rw'intara bizongera bikunde?